Ang buhanggo dirambah itre ke mata batapahambor bialila acara kamarin iti la channel YouTube ye kabe kiluhomba pa dia di parongnya na pulung malakatamaya diri kapipi arik kama dadalung buhang mo na parongnya na pulumanam. Amin. Ang buhanggo patang ni biriyo karito na pulong na paronda lalu na beling labu ko renungan wasiat kekal na judul na luri palupa palatanya lahuratu hau Yohani kawudu 5 dalar haulu belandara hakapulu dambu tau nandala papatananda beling nandala hakapulu haulu belandara hakapulu dambu wawana di alam badaguan nanda kaluri mapalampakang damu mapalupang damu na ana na iyayaka na mataway luri na atau na mamangnya na anak ala iya himamangnya na luri taka nama anda mamangnya muna na mau ananya na luri ang buhang bertamu dari Yeho kait ya kapaaranya na tau parhaya ngaraya na pawukumi hiparhaya hiya mana kangalanya na luri palupang yan ang nananjala tapi napadening mananya hawiyan na matuloy yan na hurat Yohani panamong na niya ruko pataparhaya lemiriye i ala na uwan na niyo taluri palupang iya batu na nu dang tau na mapatanda niya na luri palupang niya na dang na luri paala kamiet hilupa nda papatanda bunya pa na luri yan na dang na luri naho takadana injilu dang nahurat Yohani na luri palupang na pawanay ala laymuta ambuta huputo ambuta ukur batakanan din mo na luri palupang muna iya duyakan na luri lang takam jatingi urit wana na hipiliyawan na mabada pakiring nahu dangu layo pakiring batatanda ya dangu bataparhaya lemiliyaw iya duyakan paala ya nahuratu hau Yohani kawudu hau belandara lupa lah na banjarwanya i ala pangiranya na hambila na mapahambila ya nalurin dan yuta na kawudu tayo lupa ala kawudu 5 roko ni ala na mambuhanda nyuta dangu karaita nyuta katambuhannya na ang napataw Maria kang panamon nuna madirahamu maya kanado na tau manabuhang dana tanda ay ala kanado i ala panam nama namu nita tau tanda i ala madapahambila na nakanyata hitaluko wiyaling na makapata nuna mapadenin maya kanado nyata madapahambila na naka i ala kata nunggu di nyata katambuhannya na ang matataw haman ni ala panambuhan na nyata luri no na iya kana luri palupang jatin ulit wana na hibyawa. Amin. Malakata amaya diri panamu hinggang naluri palupang na pambadahuang kang mata kang panadi niya naman laluri mo halur-halur ladalong buhang na ang tataw. Amin.
yoho na pulong na diri, amu maruang badunya pa like, subscribe, tang pabiri na ambil. Yana hamadun na kabata piti way miyara papatakan na pulong limanan ang YKB. Imiri yung matakan na kapipi manika. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.